Ilocano. Naraniang abulan, sikat mangi panagnek, di karin karini, anapas ne. Lamigis di aglawlaw, isut mang pasingge, nagbukel nga aya, napnong isamin. O bulan anapile, sikat mang pamaye, di pateng ni anapas ne. Di aring literani mo, di ako pasado, bang silaw pinate, adiyag mo doon. Oras na di gunteng tapnuin na ukrade, di bilig ni ayat atar-tari patuwe. Manubok na ato di kabaylan na tumbae, natipker kinapudno na usaragame. Right out! Di Ilocano. Hello 541 live viewers! Yes. Share pa more karayaw! Share nyo pa! Yan. Narayang abulan, sikat mangi panagnet, di karin karini, anapas ne. Lamigis di aglawlaw, isut mang pasingge, nagbukel nga ayat, napnong isamtin. O bulan anabile, sikat mang pamayen, di pateng ni anapas ne. Di ari literani mo, di ako pasado, bang silapi natin, adiyag mo doon. Oras na di tunteng tapnuin na ukrade, di bilig ni ayat atar-tari patuwe. Panubok nga ado di kabaylan na tumbae, natipker kinapudno na usaragame. Oras na di tunteng tapnuin na ukrade, di bilig ni ayat atar-tari patuwe. Panubok nga ato di kabaylan na tumbae, natipker kinapudno na usaragame. Natipker kinapudno na usaragame. Alright, another balse, lakatan ni Berendor. Ay nabakitan abalasan, kasan na inasinang sangitan, taaddakan itidinaan naramanan, hindi panawen ang naisotay na lasbang. Agbabawi ka man o nanang, saan munton pulos maramanan, tay saba alakatan ni tatang, kain bagla umangaap-ap mutang. Umay kan na ng puta inta at pasyar, na panaglitiday mo inta agasan. Mapanta aduay jay napita sa lugar, kasadyay mo makita tay saba ni tata. At igayam ni nanang ko at dasiling nilupo na, iti bandati nga na at dadakkel sugat na. Napalalo akitut ko kapusugat na agbabasa, nakiapa kanunidi isot na wasay ka. Ray
Ao. ni Ilocano. Hello, 596 live viewers. Wow. Share pa more. Yes. Yan, pabuti natin siya ng 1,000. 500. Dapat. Tay na bakit ang abalasang kasap na inasinang sangitan naagkakan iti dinaan naramanan hindi panawin mga isotay na lasbang at babawi kaman o nanang saan munton pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang kain bagla kumangaap-ap nutang umay kan na ng puta inta agpasyar ta panagliliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang ati gayam ni nanak ko at dasiding tilok ko na iti bandati nga to na at dadakkel na sugat na napalalo agikot ko kapo sugat na babasa nakiapakano iti isot na wasay da ati gayam ni nanak ko at dasiding tilok ko na iti bandati nga to na at dadakkel na sugat na napalalo agikot ko kapo sugat na babasa nakiapakano iti isot na wasay da nakiapakano iti isot na wasay da Right out ni Ilocano. ay Okay, another bolsa. yes Kumansyong kami mang kinikasinsin ko. Sige pa. Egante bye-bye man. Derweb kasasya. Nabang nepay derweb ni Berento. aan nyo nga paglulukwan alola Guwapo, Berento. well lola thank you Edi Siyempo te Eka, igaaw Rabi kenalinaw Intanto adwa akas na tanaw Agkanta egit bye-bye. sige lolo lalayngan nyo lola Basyag Nalaw siya gagarko kanyo la paglulukwan ha Dembe kastoy at simpo At tugaw kanta ito'y takyaga Day bye-bye kat matmadamdo Sadyay awan tinagsak Andaraksak ka. Sadyay adyan tiregat Balik ka. Sadyay makaling-lingay Jai bye-bye ket naapgan ay aman Right out ni Ilocano. Rayaw ni Lucano. Hello, 626 live viewers. Ano Apo. no? Nagemasay. Nagsingaw na na. Balo. Ano na yung singaw na balo? ay Nagatin tantoy kan-kanta. sige sige Inalaos nga ayan na. Danggayan tanto akas gitara. Ay. Jay awing dedano mabo. Sadyay ganyan aragsak agragsak. Sadyay awan teregat regregat. Sadyay makaling-lingay. Jay bye-bye ket naapgan. Choros. Sadyay anyan aragsak ragragsak. Sadyay anyan aregat Madensya. Sadyay makaling-lingay. Jay bye-bye na kumanta
na nang uman na 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 Ryan!